Si ai e kue e ta e hautu I whakalewelewa. Te pitu no whai ho malele ngā kua whano o he talamahea. Tane kolo si ai e kue e ta e hautu I whakalewelewa. Koe siu wha ka hako noa ai taulu a tareki o ma. Te kumiki e api moa no e matakali politicia que tu trae fefe oi haka I la kita oa e o whaketo longa o tupu ai hau o kumaro I whanua. Kapola he Pacific Saute Hono tu motu me na oave Kane whakaku pe ane fe Kaoni so vale ni ne a fe Ewa he mata ki whakatete Pia mo e a oi waha mo he E koe a fe ngā whakameite Nata anga oi manuta ane Trae fefe oi haka I la kita oa e o whaketo longa o tupu ai hau o kumaro I whanua. E hina mo sini lau ke ake I e whangao e o tu whele ni te Tamakotangi ta koe pae o kukitu mo e lau pe Kua lahi a e wholau mole e nau te fua a ni umotu ue O whangamawoni he au koe a e te piwhaka ali fefine E koe trae fefe oi haka I la kita oa e o whaketo longa o tupu ai hau o kumaro I whanua. E koe trae fefe oi haka I la kita oa e o whaketo longa o tupu ai hau o kumaro I whanua. O whaketo longa o tupu ai hau o kumaro I whanua. Ko kore ke u whanga mohenga hi talawhatapu ko toa pe wha o atu pa mei heni. Kai ata mo e whainga maari e ko ni ke o atu ai hamo polokalama mawahe ko ia ki he houani. Ko kore pe ke u whatapu atu ki a hou eki ka maha takilotu pe mo e kainga tahi whanua ko toa pe ke tingi mo tolu ko toa pe tonga. O mo mamata mai ki he polokalama ko ia o e hoatani. Ka whataonga pēo kua ongo le rei atu ka tiki mo tolu e polokalamani, pa mo toki kātaki o shea atu pēo tau polokalama. Ko e ahoni foki, ko e polokalama mawahe ahoni ku whakahoko atu. Ko e polokalama ia, pēo mo Merino Maka, ko e taha, o ki nau tolu e kainga tonga, na nau Nusilani, I he tahiwa fitungo fulu tupsi I he taini ko ia na e whakahoko ai, ai polokalama ko ni ai pure anga Nusila, ku I ko Don Raids, aia ko polokalama eni na e puke ai he pure anga na tu une ai pure anga Nusila ke puke pe turi ake whangakuri hu whanga e whakatapu aki nau tolu ko ia na nau nofo ova I Nusilani ki mehe Pasifiki o kauai e kau toko lahi e pito tau kainga tonga ai pena e kauai e toko tahani a Merino Maka I he ni ihi o ki nau tolu na e kau hono turi holo he immigration ni he taimi ko ia pa me ia I o au ki he ahoni
Ko toki mau e ne whainga maari ke lava o whaiha whakatala noa, kia Merino Maka, whikau aki, pia mo e taimi koni na e whakahoko ai polokalama koni ai pure anga nusila, ki hono whakafoki mono turi ko e kainga owa. I he aho ni whoku whia ke taitai rei ko Merino, o whataonga pe o ku rei pe mea ko toa pe mea pina, whamalo lahi atu, iho o loto whia maarie, ka lava ke ta whakahoko ai polokalama mawahe koni e ahoni, i he no ngahi mga tuunga, ke lava ke tau tala noa, ki he polokalama koni he tone rates, ko tui ko isiu lahi e ni Nusilani, i he ngahi uhinga ke he kehe, ka kou taitali rei ko ke he polokalama i he ahoni, ke whewhe hake. Sabesta, ko saibe malo pa ko kore mo keu hufanga e tala whakatapu ko whai ka ata ke motuani ke kawatu i he programa mahuinga o e ahoni. Ko tui hange ko e ngahi pui tuana ke whakahoko. Na kau e motuani he o mai i he konga ki mua ko e tahiwa whitungofu. Madui ko programa ko ni ko programa ai apuranga no sila na kamata e wha i wha politika rei kono rei pa e tahiwa whitungo mato kana toki ha wau i heni i tahiwa whitunima kana ha wau ke lo tonga whai ai hono whahoko ai programa ko ni kana te ke hanga o a usia ai rotonga kone programa ko ni he ko ngai time fu ko yana na no foi i onehanga pana mo lahi a bit fatata e so na fatata ke gi loto onehanga mo kwai foi hala lahi onehanga pana to lahi a bit kai tonga na no fo ni i onehanga o foi porta na pana ngo be ke lau go ko mena lahi ko fai ka ta no lau ko turi kuri Koi. pa kai fo ke mai no ke deu ngai me ga de al holo pe fai ai me kanau pa ko na toki hoko ton go ka ke ko mau api he na hau ki ni o no fo mo to si ek fai pe na hau mo ki ta ma bena ma kau nga me e holo be i mahani bena ma hi ko skut po fata pana mau mai fa ha o no fo i he applicant to work fai kana ko ki toda ko ni ko i la mutu ia e fa ka maro ko no tama ke tupo na mana do ina to be ange ai tabaki ke na o ko na api na ke loto ke ai a motuhi ke na loto ke manofo ai o hoko ai ko kamatanga e programa ka ko de siu este mi o mari en alu na kamata he pureanga reipa fa hoko he pureanga ko national law time when go maudun pero o sine ai time to fa foki mo be ko reipa ni ai ne fa ko fa more Moni abito e Melindo ka koe ha ka mata anga ko o tone rates ko ha huinga na henia e kautonga na ia ha fainga mari na ang he pure anga ke kautonga ko ha huinga na ha wa ki Nusilani io ko ka wi he foi hui ma huinga ko o mai ke ni ko fra fe he pure anga Nusila ma no ke time ko ya ka mata ke makape hake tupule kina ai tunga ekonomika ko Nusilani pela na fie ma o kakai ke na o mai ki heni o tokoni he time for ko ya ko na lahi aputa ngai nga o i he hange ko ngai fare na fida o ne hanga ko ne hanga Penrose na lahi aputo ai ngai nga o ai pa kana si fo kakai ko na hanga tokoni ke foka hoko ngai fie ma go ngai business ke la ha ko na business pa to sai ke pura Nusila ko mena na hanga he pura Nusila he time go Norman cake o fra va go fa nga mare ke o mai go kai go me pasiki pa lava me na to tonga ka te si he manat ke time go ya
ko o mai ki he ni ko tau mo o mai ki ni ko kumi mo ui ke lava o tokoni ai ke tokoni pe ki ko manatu pe ki tonga ko tau mo o mai ki ni pena na kai ke ha nga tau mo ke hia ko sioni nga wa ke fanga mari ko pe hoko ai tolalo ai tunga fa economica fa mamani ya o hago o mai deva ngai fare ia ko ke puranga ke o de frava ha ke ngai fra mari ko ke kai ko o mai ke tokoni be fra pisisi ko ngai pisisi ni o tolalo te mini ke lava puranga o me o ngai na to pe ko mahana ki kirifia ai puranga rei bai na ka ki na lava o me ko na fo i whakau ben ke purei ai whakawa matapa tāpune matapa koe ke o mai koe ke ni o mai ka kai o ngā ue pe kai koe batala ke whoki koe ki tonga ha mua mea koe ke whoki ka kai panahanga rewa o mai foi programa ngā ue koe ko na foi policy ni a reiba pa koe time koe na osko time koe na pekia normal cake pa aloa ke tamata ko Bill Rowling o Paremia pa ha ureva time go kamata ke manakoa ha national na ai Paremia ko Maudun ko Maudun na hanga toki ai go whakakano lahi ko mea ai go foi politiko ni o ko tau sigo ki ai he mea oku hange go tau sio no farere ai me ko ni ke sio no nga wa ko ka uri ga America ko ke pe ade go hango ko ke hango o no te sio ke hango ngahi tau tolu hanga fanga manu hu fanga fa tau ko me ko oku kei lave ai go ai hango ma tolu na e time go ya i he manatu ko ke ngai me be ko me ta na he time go na o hofia ma ko ko manu le dai be a ha fa no he kai la do fai o ha me una go mai be ai ga time go shuang a policia ke loki go na wi mo moto ko loki go to fai go na loki fai ko no hofi pato ki hakure ta kai hole ai a ue ke hono kafu na fush mea este sio time go pa fush atu mau ki tua ko me na ga go ma pe pa mau mau ke pe pa na o sio fu ke me ago si ke fush mau go tua pa sio ta ma foki go a te sio ke urunganga mo fonga ko na hanga ka polisi na na wange ko ki ha ngoi e si o se o ko ke te o va pa te na ki pe ko fa mo atu me a foki u sai pe mo to ko ni mai te ke ma ke ta fa ki pa ko ma foki o ki lo to ke tangi be hoki to fa ko me ta ko ke mana tu i le ene tangi go he ko me da ko mana tu e so sta ko mau api ko ulaki hakure ben ko na la ya bu hono dala pa ko ai time da hango ko si ko ki ai o ta no foko o hango time no ta dar ke ko fa mo ma ko pranga no sila ko me la de ke fa no ta no ke ka kai time he na to la be ka tonga ia na nautokoni ki he na nautokoni ki he na nautokono ta ka tala kwai he ko konga i dana hanga ngoi be ko ha me uma uai ha na me uma uai ko he kwai ho ta fa ki anga fa tonga ko tau ka ke sola ke tonga to ko me ko lo to kovi ko si o kita na kauia i he ko konga e tahe kau toa ko whakakoa te mai ka pai ai ke whai kore whamore a te tono ke hau ai whainga koe na kau hono tokoni koe i mi o tala ngai whamiri ni ke na umana tō reo ahana fwoi kore whamore ke hena do
Ki he kakai, koi. Ke kakai he ko na dona na uhanga ko tokoni ko ke mea. Ka tu fo ke tai mia ko si ofi be o pureanga. Ka tuhu I ke pureanga no sila ko na. Io moni be ko programa nga o mea. Kana ai fo ke ai ka tonga na ko vai be ko ka siutas. Na o fo na do ka hono tokoni ko ke tala holo ko he. Ai ba ko ngai me e taimini ko no fo e taimini ho ka ko tonga to ton ko na to be ka ko ta o mai ka to ki ni ko ma ku mo ui ko ke ka vai ha hai ya hane fa nga mari o ma hane mo ia nai sai abu do be ia ko ha no hinga u ta no fa ko o fai ai loto tala a loto ko ki he ka kai ko na unga lahi o mea o ki de rei ka na tunga fra economica ngai Ai Melina ko e kono tala ko e ka kainga tonga ko mea before ke I hoko pe pa ke a be ke a honi o ke ai beni I hia ku ta whanongo he fe tohiolo he ngahi social media ka kai pe ko ha mo mea ma wai hono tala ka ko nga ko hange be ha whainga ulunganga kwa hoko kana na ya na hanga he preanga no sila he konga ko ni o totongi ha ni I ngahi fonua ia totong paanga ka na tala ka kai pe ko ngai mga tuunga ke he pe ia o na tala he ka tonga ka kai era ko ke lai ai ke ta fa ko ia ka ko me na no fo fra amo mo ko ha ya o ke tuunga fe ke behango taua ko wahu ko sia da ke sa ia ko sai ho tuunga e ta fa ko ke sa ia pau alu le va ia tala ko ka ko ilo me ka te tal foi whakara ta mahe tama tonga ka hau ki he nio pe a ova pe hau nofo I he tokoua ni tamai pe tamai ena lahi koe ne nofo whakamoto poto o ngā ui bani hanga o tauhi le ne seniti I tokoni he ki familia koe kono kasini koe na nofo ko smai na pepa nofo ni ko na mena na fai koe no me ai Aga e au koe awhi ke taim koe e no, hange he na toro o whamuna mana. Ai koe ke tala ke kaupurisi. Pako mea dana ni tala mai kau, na o si hange e ia moe hono kasi, o na whakatau e api. O si e whakatau e api, e te sio ke tau whainga anga whakatongani. Pea tala e na tōrea. Tala na tōrea ai kasi. Pea hola a masia. Hola na mai kau na hola toi ke kau mauri. Ka te sio ke anga koe, hangoe da kamatanga koe. To tonu ke tau nofu da tau pehefo ke taimini ka kai lotu da tōru, tau pore ake lotu moe. Nai tuku e tupo uluaki ai whanua ki langi, O se anga mea koe ko foi tala noa pe mo hange ha whananga. Ana toki nofo fo ki ta tōria o whai ngahi mea o ni hanga te sio ke o ku kai ke sai whaka morare, ko ke sai whaka e hanga koe tau wā whakatonga mo e mea. E na tau mahi he matapuri koni kau mea. Pane, na tangi he ni hanga tala mai kau. He ko matapuri koni na e business na hanga o tokoni ke he mea. O skapa o smane pepa na no fonua. Ka kana ne tala mai ka ue ono hange he ono kasin o osiko me o se ta go a pipa tala e ke foki ton Mari e tama koe anga e tunga peka ke e Melino I he taimi ko na whakahoko ai o ku pehe foki e taimi ki mautol ko na kai ke mausio ai pena mau ia ai ko mea pe ma hoko ko mau lau pe a New Sea pe mga hitohi o mga video ai a kwa ai na tu uni ko pure anga ke kau polisi ke whakahoko ai ngā au e ko ni no puke ko kau ova na ka ke te whakawhai ke he ka kai whine me ka kai tangata he no asko he mea ko hanga ho wakai ki ai ho foki ko mana tu ke taimi ko ni ki he whahinga ngā au e ko ni ku
hange ku o vai he laulano mga hime pehe e whainga polisi pehe. Ia, hanga mena o lau gen nai. Nai, kono ngau ko whahoko foi programa ngau ko pure anga. O hanga o na hanga o sio da dogo hanga whangamat. Sio hanga mega na o lau gai ke na hu ko ke loki ko to ko whae. Hakure hake o mea kai. Whakawhai he whanong he tange. To whae tu hame upe hei an mau tolu. Koe hangi koe mea kana na ke lawe ki ai. Koe mea koe au mōni ka ato. Kau te sihe taimini o ku ko whaamuga ko ka polisi na nga whahoko e mea na tonu ke nau ongoi ai niongo ko nau whae na toko tutuni ai pureanga he. Na te tonu ke nau o kau he rea he mea koe. Koe ka taimini ke tau mai o ai ke whakailo mea. Ko taimini o ai ke whakarerei ke solo ai whakatontono e hala na whakahoko he puranga nusila. Pea na honi wai ki nau kore whakamore more. Ka ko usio whakae au beki ai. O ko whi maa bea ia ai fo i kore whakamore more koni. Ke ai o whakailonga i be whakapapa ia ke nau tolu oku na osi kaupekia. Hango, he na eke mahi minista o Pasifiki kau. Ko hai whie maa koen ke he kore whakamore. Ko tanga, koe ke whie maa ha mea. Ko whie maa ube akuia ke ai o whakailonga i ai toko whae mo tuhi kono alutui. He kua ngahi mea ia hanga koe. He nai osi koe hono o hofi mado. E a tahafito o February. Ahu wahiwa ko February. Na me remo o tui whanua i he vai tafe kono ko wai kato i he ki kolo ko tua kau. Ana o he mes. Teke osa ko wike ua mea. Pea osi koe mea toki ma wo nofo i he kumi koe o motu ka ke mau. Pato tala mai lewhai ka polisi o nau tui na roko si me remo pei. Pana toki mai e ke mea. Ko konga tahana nau mamahi taha ai koe. Mai koe mea nakai ke toi whakaawa ai puhai. Taha puni pe mai pe whai mau whai lotu mo ma a pō me pa tana. Pa alu osi koe ai mea whakai ke o motu hipa o alau iki pamasino. Aloi pa koe taimi koe na fuhua whoki mai ke atwhukau ki he malai ko ngalo iau e video na tani. Pana tō whia he kudoru whoki mai. Kana toki eke ki mui hoki i ila mutu o ngā au he council. Pe whewhe ke honga o mea. O kumiang ai fo i whai toka. Pane hanga e ia kumi o ne hanga o mai kao. Pe nau whenga ke u whetu taki ke whamiri kone ko o motuhi. O kono kāsini pena o mau. Pa tā noa ki ai talangia i mea koko hanga whai. Pa koe mea taha ko ke whekumi pe ia taha e. I whamiri o motuhi. He kua ngahi mea e hanga o rekodi koe o whai toka. O teke ka kato ia. Ngai mea be fong o mahino doka kapako ai ko ai ke kol fa more ko ngai mea ai he mea ko ton ke faton ton ba o farere i ke ka o te tau focus with the ke ko fa ngani hi ko ai ko ke o mai ko ke fa tala ofa ka he sio aku ia sabe sta o ke be ko o fo i sio ke be lo ki fai ai ko fa more ba fai ngai o wa ko ya toki whai reo hatala no e ke ngahi ta whako e taha. Koi. E whoki e merino o ku konga ulake ni o ke fie mau o ku ke fie mau e koe na ke kautonu i he polokalamo na hono ohofi ko koho mo api o kai ke tu o taha pe kai tōtou ohofi tu o lahi. Pea ko mea ni o ke fie mau ko ke he pure anga i he te waki koni loto le rei e pure anga rei pa koe ni. Pa mai pare mea nusilani ke whai ha kore more ki he kāinga tonga. Ko mea ni o ke whea maulahi taha e koe ke onai a ho friend ko motuhi na kau hono o hofi
Pea pehe foki he toko ua ho whae. Pea moha kakai bena na e kau i he dawn raids. Ke ai o risi hona ngaha hingoa ke kau hono ona koni i hono i he kore whamore pea toki whahata anoa kehe ki ngahi mea kehe. Ka ua e whakamua e ngahi mea kehe ia i hono ona kakai koni nai. Na nau whaingata i ha taimi. He koe mea oku wha kalakalasi. Koia. E madolu he taimi koe, ya. Nea e whahinga ni hiena na nau hao holo pe me hono i he toi me ohofi, Pea sai abu to pe ia. Ka ena e whahinga ni hiena mau he ohofi o whafoki. Koia. Nea e whahinga ni hiena mau he ohofi o toki ilo ke o nau hieni whakalao pe na tolu. Koia. Ko ngai me be ke fai si o ke he kwai ke fai ga na na ke ma no do he na na to kon ke ka hanga ka mauri na to kon ke ka ai ka ni we o na ha na do ya o ku ke he be e na si o na do ya me si o ko hanga ko fai ga na pu ke ko ma o va fa fo ki tonga ke he be me hanga ko madona na puke hake mau o ka ke mau ma tolu ya ngai me be o ai ke ai ka to be ka kai he me ka ko foi ngau ko foi programa ngau ko pura ko na to no ke fai longa ko foi programa hala ko foi programa na la do pe ia hono tahi ko tanto ngai me be pa ko me taha ke tau sio ko he tai mona na tau uha mai ko ki nusilani ko he foi fanga mari ko ke ngai fonua a ko hango tonga me pasiki ko uhinga e tau mai ko ke ngai programa pe ko te sio ko ke hanga hi programa fai economica i ho tau fonua ke lava ke tau ai ka kai ko fonua ai ko ngai me be donu ke fai sio ke ai mo no fai ha whakaukau i mei hango ko tonga mo sa ha mo mea ke whanga ngai ke ngai programa ke nau lava tau hi aki he koi mea ko ni ko ka me ni ke fio he taimi ni o kai fo ke programa o mai tori o ai programa he tori wai ben au funky issue na tori ke heia ka ngai mea ko he ke lava o solo wa ka lava po to koni hono whakarere ngai mea ko i tonga hanga mei ha moa. Ka kulahi taimini hu tau foi nofu tau rio sio peke foi mea peta. Ka kutonu ke aha tau foi sio whakaluku fua mea i he tau ako me ngahi mea ko nai hoko he kuhiri. Pea kuai taimini ko sio kuai foi tohi ai kautaki ko sio kautaki lotu tonga ui hene tākanga ka o te whanongo ke o kongo maari ia ko nau tohina tokore ke pare mea ke fotua foi komison tau taina ka te sio ke ko ke hata hake nanga eka na mau mei fe na whaka na base me ve e mo hango ai go foi whakau koni na o wahanga foi mea i he kuhiri na ha foi kore whamore more kuhiri na fai pe osiang e ko ia hang he pure anga ai ha foi komsoni he ko de sio ke ia ko foi kore whamore more pranga na ua ko mea ko he Chinese Boltex he ta valu eli he mid 1800 ta foi mea no wa ko famo mori ko mea ko no ai ko ha mo na pure ko na o sia foi mea ko ia ko o si ko mea fai ko famo na ia komisionia mea he ko mea ko de si ai ke kapai a fotu me ngai hango foi sino ko e ka takilotu pa ai ke fa ha fangi fa to tolo mo me ke o sia me ba hango he ma he puranga ko ka huinga nau nau ai ko nga ko o re ke no asi re pe ko hanga hi ma tu nga ke he ko de si ko na me asi ka sai po to no fo ke la si ke da hanga si ofi po ha ko hanga hi fo i case study
he kuhiri ke whakatau kai mea kone, i kai, koe ke hame behe. Pako te sio tuke whakapolitika re, whaingata ai ke te tuku kehe, nā hore ko i o mai pare mea ke ai, ko hawhoi aseni ta kehe ia. Pako ai taimi taha ko whanongo ai he lau, ai kone ke whai kone ai kore whamorumore, o ko ai ke koe tahine princesi, e si riktapu ko ia ko ai ke whai e. I he gusio whakai au ia, koe ka whaungane o tonu. He koe, o whengane ke fusi mai na dole ai hau iki ke kau he mea whapolitikare. He kapati nāngo ai me behe i ai whainga hango au ia. Nā i whenā dohe taim koe na whai koe tonu rai. Nā kei kia ha o mai ha naungahi statement mo hanau mea na do behe be koe he hono ai behe koe kakai. He taim koe na nau heni ai. Koe ngai mea behe o tonu ke preperengesi o e kaua no mai ai hui. Koe ka pae whaha kore whamoromore, tonu whaha kore whamoromore ke purenga tonga. Pa koe mea koe ana tonu ke ako purenga tonga mi ai. He nau sio pe purenga tonga hono ai ngai kovi i koe kakai. Kana kai ke lawa hataha mei tonga ke pe mai. Hei, ko mo ai behe ai mau kakai. Nyongo koe nau hena koe, nau hena tai whakalao. Tonu ke o te moanga ai behe. Ke ai ha ngahi. He koe mea taimi ni ko te sio ai, o ko mai a New Zealand Australia, o halakaka holo e dau dolo. Pada o mai bo ai haki i proklama, ke ai haki foi project i pada whai whawhiwhia pa osi koe pa osi e. Ko kai mea koe ngai mea whai story, mo tonu ki whai ako ki ai. Tonu ke kau i he silapa koe ako. A koe kai ngata pe New Zealand ka pe whoki i tonga. Ke hiko, ka pau kai ki tau ako me heni e sawasta. Harewa hano aonga e tau si hanga ko whanau mo whamopuna. O si tānoga na roke ke nau ilo. I talu koe hoko whai mena kai ku tānoga kata. Pai ke ilo ho kua, pai ke ilo ho kuonga tamaiki. O tok tānoga pika he sio ko ai ke whai ai kolo whamoromore. Pau sio ko he whai ati kolo koni ko a tok tānae. O ka whakai ko a toa whai. Pau talangi ke toko apa mo kuonga tamaiki. That was me. O ware na dolo, tamai na bukai ke, pautangi ai. Dolo ke mea kai na upara o mesiangi ki he motuhi. Koe ma foi para o mesi, he kai ma tāno ka mea. Ula ki mo kai ma whakamaha no tala holo ka kai na mau apina na huke koe kumi o ka ua wa. Ua kai ma pimau ke ilo family me tonga. Koe tolu, koe tolaki koe kai koe na o tala halo koe mea. Ko ilo buko he whaingarihi koe na huke kau i he nau mea koe o pa uha nau whanki i wā na doria ka tahi a ma kou. Ako nga hinga he mea behe. Koe ne tū whoki he taini mi, koe pehe whoki e Dr. Melanie Anai Bem University ko Okalani. Koe o mai e purenga Nusilani hange koe na ki whataranoa ki ai. Ai kau tonga ki Nusilani, i he taimina nau fuufia mau viviri ai ki ai hakau reipa maa. Pea koe ospe koe taimi koe na nau pehe o se fie mau. Pea hau rewa ke tuunga mau lalo koe ni une nani whakamatala pehe koe. Mau lalo taha eni, o lau lanu pea mohono o hofi koe o kainga ailani. Tato whito ki o kauai e kainga tonga. I ho wakai me he taimi koe ana ke iai o au ki he ahoni. Na e te ai ha whahinga o hofi pehe na e whahinga polisi pehe na e whahe pure anga ki kainga ailani, a Pacific Island, pe mo kainga tonga, pe koe fwoi mea pe koe na e hoko koe i he taimi koe ia, a Don Rates. Koe ki mua ba tari whi koe ia. O kuai e ku whinga ke o hake o whakailonga i mo whakamalo. Ki he fwoi kulupono ia koa Dr. Melanie Anai nai kau iai. Kana iai fuke tau tangata tonga nai kau i he fo i kulupuna na fo tu kone Polynesian Benfa. O ko tau ko wili lo lahia nai kau i he me.
ka koe ko nau tonu na hanga ko tofa ai hala kon ko ke tuhu at ko mo no fenga o fai laka ha ko time ko ya ko ke policy kon ko pura ko laulan ko nau tonu na home pa to tonu ke ave ai fa maro la hika nau tonu he ko nau tonu na hanga ka u go ya no tau ni mano e na hanga fuhu I mo na hanga tau I ai mo tuhu go ki ka ngata pe ke ka kai me pasifiki pa alu ki ma man lahi ai fonga nga pa ko ko kinda to ton ke ave ki ai fa malo lahi he ko nga ko Dr. Melanie Anae ko e ko na ha go o ne ha o mai ko o kamata ko tra no ko ke me ai ke ko na ton na teke ko no ke fai ko formula mo na fai be ai nga we kon go Polynesian pen fai me mo no finga ko ke fra hoko ya nga ko ni pa ko be go he time ni o ku hango da toki kamata hake ke tau asi holo me ngai turiki ke ka ko fa malo do tom al kana dolo he kon ho na dona na nga fai go ngai nga we la kon go o ai go fo o teke pure nga ke ya go ki hango ni pura re pa o fa ha ko foi programa ko ni menina ko tu fo ko ni ko ha mena why na fu take long ai pure anga no sila ke na fai mo fakatoka he ko na teke pepe mo klupu ya ko na penfar pe ka ha hinga na fu lo ai ke pure anga no sila me he fitu ngo fulu o toki ya umain ke wafe wata hape toki decide pure anga oku mau owe apology ki community ki kainga tonga why na fu take long be ai ko fanga attitude fu ki ai pure nga mo to lahi fu ke te time ko na mi to ka palang ibe ko ia na ngo o nga dominate a me go politiki pa de si go he kamata kon go he alu go ke how go ke wafe te si o levo kamata ke ko teke go he Polynesian penfers ai fo I issue kon go ke fai go ai to don ha no sila ke pana ho te alo ke he te fai go United Nations ko me fo ia o ki papaka no sila o na pe go ko o no sila o na tukupa ke ngai tu ni ko United Nations ke hang ko human rights na te si go ke historia ko no sila go hiri he na nga hanga go ngai ko vi ka mauri ka sia na me ko ko ha mo a go ke me ko ton right pa ko te si go he time ni go hang go na finga ke whakarere I hala. Whakatontono ngai. Si o hanga ngai program ko ai purenga me kuhiri, ai koe ke nanga ko kaiha asi ngai kere ko kau mauri. Au he taimini o kuriri foke mea poko kamata ke mo toi alhake ko a tau tupu o ko he kau mauri. Hanga tau tupu o ko a tau ko me Pasifiki. O kuna to fefekang na hanga na to teke go ki fai go fatonto ngai hala go go hiri ke fale nei pa kuna hanga go to teke go ki kawe ai a ton right ki ke sila pa go o ya go ki kau ngai ngau mo ngai mea ke ko meta go ki de fo mo ke na ke lawo ke pena to ya hanga hi me he go hiri ki hanga ton right ikai ka ko me ko programa ngau puranga na lahi be na honga na to riu fa longo go na ngai programa ngau fa immigration o fenga ia ke fa fainga ta ia ke ka kai kon me Pasifiki hango da to gum tonga ko me lahi go wai ai na fu time ni he na ngai ko me ke fa ta family ko programa ko pura ko John Kim hana to oia to foki mai me time ni o ko rei pa o ne ngai programa na ko I ba to sai ba una finga ni go ai go down to ai ki asisai e ko man ko to lahi
ai kakai Pasifiki mo kakai tonga ko ni ni o nau no fo i lei pa ko he taimi ni o to la hanga ai ka fo nga fa rea mai he Pasifiki he taimi ni o nau i he lei pa wai taimi lahi kawen e foi ko fo mo re ko ni kau he me rei kau te siwa du ko o to ton ke o ai be ko fo mo re pa tu ai ron ke ai o firma action que muy mai he ko fo mo ka pa lo que ai ko mo re ka to muy mai ngai me o ton ke fa hoko o si ko fo mo E melina o ku ai foke e toko lahi ia. Tau whitau ni e ke ni i koe ngai whanua ke he. O ku kai foke fu mahino ka te ki nao tō luia pe koe hai ai ola tamaki na whai e Don Reid i Nusilani. Ka koe whakatātā mahino foke ni taha ke manatu e kakai hange koe toko taha koe ni o na e pore ai a mamani a Nusilani a Tona Lomo. Koe whanau ki nau tolu ki nau tolu na e kau i he polokalama mamahi koe ni ko Don Reid na e wesia lahi nau tolu i he ngahi polokalama Nusilani pia ose angi e ngahi tau lahi mi ai pia au laka rewa nau whanau pe koe whakamokopuna o hoko nau tolu o tuu mo unga i Nusilani kai ngalo pe kai ke whakatoka ngai e whita whaaki pa koe pe mahalo mohani i ke koe haa o wakai ki ai ta whakto ia he taimi lahi o ko hang whatongai me koe he taimi ko he hango Nusila ko e ke ia hange ko Tona Lomu tapu mo i e pekia kuna ka e ke i ko Nusila pa ko de sio du hango ko Valerie Adams kuna e ke i ko Nusila Pati ko whaatalang he kau palang ni. Mo ki hila ke pe ki mui. Ko ta wano ki mui. Ko pina fe hanga nu sila ngahi. Ai family ko ngo ko. O mo hanga e ke po hanga ko mo to be mo to le ko tonga. Ka mo hanga po e ke mo to ko nu sila. Ka pati mo hanga sio ka nawa. O na pore ake tonga. He ko me go o Niongo de alu ko hape ha me de ya au si mamani au kwa ki te hanga ki tai hui ai tonga e ko me fa ngata de hango ai ki hui ko hoto tonga ko ne tu fo kwai ni i ku na o mai fa kau ko ni me ta ka fa no pe he ko e pure anga ko o David Long na ko pure anga ko ia na malo ka tahiwa balu fitu pero lai ne holoko ia na nau ai tala ofa ki kainga ko ni mitonga ke how da visa ka kaitonga ki Nusilani e kai pe ko na makatuunga na eni i he nau feinga ke tamate i a Don Reid a me na nau fa ki mua pe ko hafo i proklama policy ke he pe ia pe ko pe mai taha ko ni pe ko fe unga anoa pe foi ofa ko ia hono a mai ko ke ta ho da visa ke fe unga e me na hoko ki moa. Kai foi programa nga ko valuono. Valuono ko na matule rei na foki tonga tala u he fituni mapa ko foki tonga mo ki family he ke Christmas ko e valmi ma ma foki mai valuono na e ko ma wakana hakke fa rei ko mai talafa. Ia. Kana e foki taimi ni ka kono pango ngahi o mai ngahi me be e kwai fuki taimi hi o mai tala fa o mai fuki ngahi ngofu fa taimi ke tau mai ke po kwai fuki taimi ni hi ko tau kai ngato ngafura to o mai ba ngalo fuki ke to fai go no fai de ke fa fo o ngahi visa po ko taimi ko na to la he go ka wo ko para me foge he hono mai nga fanga mare be o kai ke o mai be o mai ke tau mai o no fofonua o mai fanga mare ke tau mai o nga ue mo o fa ai ke to ni ke tau tolga be foge ta family pero no kwai nga hi ma he ha ko me foi programa nga o ke tau hanga o muy ke a to la foge e tau toga ko mai be ko me ko te fa nga Pata o hore pe ku ha ka ke ia o ko more ai o se taimia
pe fai go ai no fo takai ho pe time na fa tonga na la go tau kau immigration consultant fa tonga Koi. ka kau he na la fo ka nai go he kau tala go kau wani kau immigration consultant tonga me kau na do he pala malai ta ke kai go no over go he o ate mea ka na dolo na pe ko ka mata ta o se mea yo ke fai de na pe ba na do ya pe la he abu ngai silina to tom ka na dolo pe to go mena hango he pura go he pura go o Helen Clark ai go le sisita ke le sisita go ai ka immigration consultant ko hinga ho go mea la na mara tu na ka hono ave ngai tala loto ke pura nga ke ko fu fenga ho ai ko ke tala ofa Koi. he na atu go ki ai go na mana tu na fa ta pa mo minister o immigration he waf matolo Koi. pa ange fo du ke fe ke au ma tala ofa ke mai ka ova me tonga pa sio hanga tonu mai pe sa sai a minister sio hanga tonu mai pe ka ta mai ka melino ko me e ko ni ko political suicide e ko mandi ko time ka na ya Winston Peter he na pure anga ta mai ka ke lava pe ko me na hanga o ange fo idea ko ke ai ko ne me ko ke kautori pane tala mai be ta mai he minister ka o mai ange ho fa matala ke me ko ne kautori pa tanga ko wai foi proclama ai pure anga kana ta u fai ki fe tu kon i Caribbean o ko mai ai ka kai me Caribbean na o ki kanata o fai go tori mo me fa mai na ono porque no se tori na fo na tori ki ai pe a na fo mo si ni con na me pe con ba tang pa filo mau be fa ta mai ka o tala mai nge pa hanga o ange pa hanga o avi ai pepa ko ge foi programa ko kamata nge ai ko kamata go RSC ko foi concept na develop e au mo tama tonga ta na na to ko no ai foi pe ko ngai mea go de si go ke tama i leva i ka e sayang ai foi programa ko ni i programa ko ni ai talafa ka ko o mai go ke ta no go ko ta ka na tonga vai fai ngani ho ko ke mahino na do fe ma bela do ke ai talafa ko te si o do ke ta ko ke tu ma fa politikare o ku e ka ke lava i ma dina fa fo ka Helen Clark kia fa Helen Clark ke to kon ka Winston Peter ke ai go ngai programa ngau fa pure anga ke ho ko hinga mena na ta mai minister immigration ko ko ya ka e ka ke lava i o fa du ta ma fa politikare Koi. O ku ia e toko taha hene ku ne o mai ai fie ki toko ni mai pa mene pou lahi apito ki he fight ko ne o kwahoko he kainga mi he Pacific Island tato fito ke kainga tonga ko e toko taha ko thank you John Letcher au ne hanga o mai ai whakau ko ni ke toko ni mega tik I have only been aware of the situation of many Tongans overstayers that exist today, as I really thought that this was a close matter. I'm sorry and would like to join the fight to make this possible. I'm compelled to continue what my dad did. Aia ku kaiki kakato o ne asset ko he mea, ka ku tui koe familie ni, ko sese, pia mo Clive Edwards, ma koe familie ni ko Clive Edwards. Yeah. He ko na ka fuka Clive he i hono to koni ko e ke kai e ka ova ka hango me na lau ki ai e ko na fu to ko si be ka tau ka mata to hango Clive me ke he to lai ko ka tonga na fi ma pa to va vang fu hono ai go he lai fu hono o mai go hango ko tala mo no ma go ka kai go he na e fai go hono kumia go fankuri
Koia. Ka koe ngahi me peo oku he sio oku sai hango program koe na hani. Ke wifi nga ni hiu na nofo o nofo me ta fasi ko na ke imagino que na to. Pa ko tuko ta programa ko he ku sio ko programa hani ko hanga o frava hake ai ta faki lava kai o maha na loto he me ko ni he ko tonga ko do be na fa no ki hanga ko ngahi e ko na o takava he ahoni oku e ai to ta tonga do be o ne koneki ke fo isi kai ke isi ka to he ngai isi takta ba to don ke tau nofo pa utapa o te tau te hanga o ave hanga hi whanga maari ke o mai ha ki fo i spin a pure anga he mo he ko mea ko riu do o mai a whanga maari ke hangi ko fo i platform ko ni ke tau open up ke tau ki whakawa hake mea ke tau ki whai po tā no whetongi whakaukau ko ai tamini heo wai whainga ni heo na eke mai he murua taka te au ko hamena rei ki honga o hake taimu ko tange he hano anga ki o hake taimu e ko tange koi ihe ku sio aku ia ko na mena na ma dono ai ko ke pa hono ai ke ilo ka kai ko mo apina na to po he ka polisi pe agua o ko hage ke ilo to tala fa ngo no go fa ko hono tala ko ke ibi pa ko ko nga kon ko Polynesian Panthers o na hanga o frava ke mata pa ke tau o facilitate ke fa ha fe pota no a ke ko program ko na hauni. Okay. Koe melina ko ilo pe me ose ta taimi ka koe whakaukau ni na wakai hifo ki he o Facebook ka ku ai tahai he tau community tonga o kune na ne whenga ke pore atu ka te koe ke mo debate i he issue koe ni. Pea ko ke mahino e ka au koe ha issue na whenga ke mo debate ai. Ka ku ange pe ke te au o ku kai ki tatau homo whakaukau mo tau moa. Ka koktoki wakai whikoin he tai nimi ko whakaukau o ku teke toko lahi ke hoko ai kore whakamore o ke tai ha pepa ai kakai o kunau ke nofo tai whakalauri no silani i he tai nimi. E pakawilo bena ke o mai ai whakaukau o ku mahu ingang ka te koe ke ona ai kakai koe na e hoko ke na tole palapare mata tau te fito ke ho friend pa mo auntie ka koe ha o wakai ke ta whaaki ko ia ka hoko ai kore whakamore ko ni o tai ha pepa ai kainga tonga ke koe hanga o wakai ki ai. Ia o tui ko foi mea mahu he nau sina ni hanga o mai ene foi post pa ni hanga o share mai ka au kai ka me ni ke make ai he foi platform ko social media he be he ko sio aku ko uhinga pene aku he me na uiai koia pa ko uhinga pe aku ko mai fa ni be ko selfish ko ai be aku sio ko ke ku auntie pa mo ku friend no ko ke uhinga pe ai ko uhinga ke ai ona ki na tol ko ta do de fil na do ko pe ki ato me he ni ko ka ta hanga ka lo to na do ke ngawe ake ko fa mo ko foi makatu unga ke kamata aki ai tala ofa ko hala ki he citizenship ko no fo no pa ko me bena o si talange be e awi ke para hanga aki ki mo ko issue o ke o issue ko issue ne ke ta hanga mai o mai ai ton right ke fra hua do aki me io ai o mai issue ko o si ko formula mo pa ko ka ulaki ai ko formula mo ke ko kai na la ve i ko ton right o ke he me ka kai kon na mai kon ai ko lotonga
fe mau ko ke ai nau me ko he me fa pe pa ko ko he ku tu he ta mi o ko ga ta he na do he me o ku na na ka wa ton right tu ke wa ha ngai family o ku nai te ko na do nai to la ko he ton right he i lo ke na me to la he na os ya fa ngona no fo ni na la ya na fa nga mari ka na do ke fa ri na pe pa Koi. ka tolu ka wai to la ko ki nau tui ta tau moa sai pe ia sai pe ka ko at benia ku fakau kau he fonga na ku feanga ngai moia ko ko ke mai minista ka au ko ha fi ma go he me e wai fu fa ni da na ta no me fa paanga ko ke interest me fa ma go na dran ke me na e ke mai minista bo dang ka ba ko ha me fa paanga ko me ko ke aya ka fa ki scholarship ke hang go ke fa ki tamai ki go Pacific no he ni anga na to fa nga mari ko ya ko ma do go na fi go me ko na I don't right ko ke au ko fa mo me was fe un pe ko nga hi me ke he ke ba ko ma pura nga ke ha me ke ha fan ke na ai ke ka hau tau nga go ni ai me fai fa le pa tau siu ke ka hau ko a me tau fa nau mo nau fa nau ke nau ilo wa ko me ai ki au ia ko fe un pe Koi. Menini ko ilo be foki ko mahalo ko foi fe fra o si ben ya ke fakakata aki ni peneongo ke na tolu ko fanong he blokalama he ahoni ko ilo foki ko o kuai mo holakanga ko sea foki ko sidio ko ni tonga yo kala ni I nusilani pe o ku tu o tato o lahi honohanga e he pure anga nusilani o whakafe I koe ke kau he ngahi folau ai pure anga I hangahi mea hoko kuna ufie mau anga folau ki ha moa pe ko tonga na ko koe na whakafe I koe me he community tonga ke kau he folau ai pure anga nusila ke ngahi feitu ke he ko ya ko konga ni ko fe mau ke o mi ke ai whamatala ko ni ke ngana ke lawa I pe whamala ala I pe ko time ko ku ko wila pe ko time lahi o ku ke ho view pe mo view ai toko lahi o ni I he community hange ko me ko ni I don rate o tatala no ai tu me na dol me turi ko pa ke o mai ko ho view o ko ia hange ku na trabalhe na toria o ku kai ke pe ku kawen he me ani ku lo tonga pe na tala mai ko ke tatau ho mo view mo me pa na tala mai na tolo na kai ke fili ko ia hata ke se he ko si yo ko inga ke hanga mo fa mala ala ngi ai tu nga fala anga ko ku ia ai ko si yo ne ngo ko tatala no ta he ko si yo a ko tatala no pe tau ko merino maka ko na ke kau I he ton rate ka ko ma pe ko loto ke fa mala ala I ko la ma me ha ko si yo ko na fili ho ga kamada ni me toko ni afa I he wafe I he wafe mata ko fotu ai fo isino ia me ko fotu ia I he whakataha na whai wha community pa ko me na utalanga na do o si ke ngau ko ia pa whai ai me he kau ngau pa fongo whare ke kipe whai kurubu ko pa okay ka kurubu ia na o stranga kai ki mahang mato wha fonga I tonga ko to kai o pa ku hala ia ke mau be mahang wha fonga I tonga ka kai fonga te miu na hope na to tonga advice council ko hingo be foi kurubu kai ki mahanga eke I mahanga pa kai fonga whainga ni no pe ko eke ka kono fa fe ko ke alu ko ngai folau ai purenga me hango folau ko mista ki muri mista pe fa tawa ki o matu o wai ngai grupo ni ko ka wa na hango business council national pacific business go life member na hanga na roli o he me na to kon sia he
New Pacific Business Council. Na la hono ave mo ngai whakawhi mbeki o alu ai. He koe alu ko ai minister mo pa hangu paremia. O kai koe pura ngau no whakawhi. Koe whakawhi tonu mai me paremia, whakawhi tonu mai me minister ki Moribo, minister whewhatau. O kai ke o alu ai ko peko whakawhi mai pura ngā. Ikai. Koe whakawhi i ki taegu, nga koe oku nau ilo ai ngai ngau te whai koe ke community. O koe mai koe minga pe koe oku he koe sia whoke, he koe manu taime tahana mau ki he conference na whakawhi au koe alorea i fisi. Ko ai ke maona mau whakataha mo mistaki muri. O wale veu hao e sekretari o e ke mai kau. Na tāange ai tō tahatonga o tāanga pu hame ko alo ai upai hanga whafufunga ai community tonga hei. Batanga he sekretaria. O alo kawa merino he alu koe whakawhei. He kuai ke alo rea he mea. He conference na whai fisi. Koe business beia ai mistaki muria ke na honga whakawhei. O kuai ke hange koe mea me pure anga. He kuai whuki taimi niha koe mau koe ki he wafta haruna alu ke. Nai ai kau wholau ai minister ko Pasifiki. Nai ke alu. Kana e whakawhei tonu peagi he paremia. Ko he nai tarang he tonta kona na ne hango organize ko e wholau. Ko au mo whiwhine Maori da. Nai kau ko e wholau. Ko ngō na o koe ke kau i hano. Hena manu nai whuki ke toko si e mea e. Pa nai whainga nai ke alu ba toko nau tōria. Ka koe whainga whoke he kakai ni hiwe ko alo alu ai whawhongai a tonga. I ka hei. E nā walau koe ia ko alo whawhongai ai kurupu koe o kawhare koe ki koskula koe Pasifiki. Ko ana se ai. Ko inga nai whakawhai au he. Ka koe whoke whainga ni ihia e se wasta. O ku mau hala he kakai e koe si makoko alu koe. Pa koe whoke he tahi tami. Ka koe ki ngā kia wia ai tonga ni wasi council he taimi la. Ko ngai mea ko ngā he taimi ko o teke ngai mea ko ki pure anga he ni. Pa ko ilo pena tolo ko simunga ko kai ha mea ku whehalaki e usio koe ke mea whatonga. Koe ke toi a whea wia ki. O pa te anga ai hanga tono peke na roke na uilo. I he ko tonga ko ai ki kurumu ko se ai. Ka koe me lai whuke no whoi pehe ko ai ke whiri whaka community e. Ko mani weta ka tam koe whaki kurumu taha ko tongan council mea. Na o si loe na whakatahana hana toko si pehe pa ai na kurumu e. Ka koe kai ke alau ia o pehe ko ai ke ngahi mea me ko sio sio ko whakai au ko tongi sai whalu huapa alo teke. Koe ka mea ke alo o ai ke pe ke whakawhi au ke alo whawhonga e pure anga nusi laki i tō pure anga. Ko ngai wholau pehe au ke mahino ka kai koe ke alo. Koe toko taha pe unihanga taki koe wholau koe. Ko ia unihanga ko while ka kai koe ke alo ai. Koe ke pehe ke o ate he pure anga. Kai koe risi ko alo me toko taha unihanga taki koe wholau koe ke Pasifiki ko whewhitu whai koe o. Malo pito e melino pea ko tui ko mahino pito ai whamatala ko ke o mai. Hange koe ke te ki ngahi kaweinga koe ni ku ke whamaala ala mai. Mi he ton rates o hao mai ni ki he kōsi lio. Pea ko unga ko te watu e whainga maari e whaosi koe ni. Ko ngā koe tālue me he taimi e kōsi ai ton rates e whitungu furu tupu ho whanonga mai ki Nusilani. O hao mai ni ki he ahoni ku ke kei he ni pe. I Nusilani pe mo kai nga tonga toko lahi pe kei mao mo ui kai ko atu whainga maari e koni ka te koe ke whaosi me agreva whama opo ai ta polokalama e honi ko tia te ai pe whainga maari e te tau te hoko atu pe hono tālanga e koe osi ene ai ke whai kori whamore more ai pare mia pa me purenga Nusila mahalo i toko naki e pe mga hi mea e te hoko atu community hono tālanga i ko ia ki purenga. E malo bito e se sta ko dui ko programa ko ni mawinga bito ke ai ngahi
issue na kai ke vai ke ha Koi. Whepota no aki he kuhiri o toki kamata he hangi wani koe Tone Wright. Une hanga he te teo korwhamuru moni o toki fusi mai ka kai na kai kina hanga na tō o hake. A ngahi mea nai ue sia kina tō o kawia i he whepota no aki o ngai ahakoni. Ka koku whakaamua ke ko tui koe whakau koe ngi he te teo korwhamuru moni. Koe whakau pia ako. Kai ke beau ke fusi at ke whakau pe aku pa mo whakau pe aku mo uloto bena honga angi ke minista ka kai ke behe ko ai ke o ate whakau ko whafonga i kai tonga i kai ko ai be e au i he ku sio pe aku i he tawhakoni ka kai ngahi mea ke he o hanga he ka kai ni i au pe ko alo teke holo mea ke unga ko hanga whafonga i kai tonga i kai au ke hinga goni ki anga me tafa tonga de basi council ha ko tafa ke ko tonga business council na honga fotu ngai me bena hodu pa ko ngai me go pa ki pe ko ai ko nga ke ai ke wasi ko na ha ai kai ko ai aku ko la sio ngai me go ni e au ngai ya ha ko ngai me nga we ke fa ko fa la ka ko na to nga ta pe i heni ta pe fo ko ta ki fo no ki tonga e se wasta Koi, merino ki mua ke ta mawahe aho ni, ko kore mai toko taha ko ni, naftala i ngā luafe, ke ki whaka o pe mua e mea kune loto ke ki idea atu ka koe, whewhe mua ke ki sio atu mua merino, ki sio ki mua ke whaha tokoni ke te ki nau tolo o nau si nofo ova, ka taki pe merino ka pau kui ai ha o mawhai, ki he ngahi ngā ue pehe ni pe mo e pure anga, ke ki lava tokoni atu mua na lava mau ha whainga maari e kau opa. Koe ki kore e ko mai he taka koe. Kai ko tu ko ngai whaampu e ngai whaampu ko kau mua he whaampu ia e. Ka ko ngahi tala ofa mo ngahi mea koe hoko he tawhakoni koe kau uvahini. Koe e solo be koe solo wha politikare. Koe. Ka pau te tau wha utaha tau tolu kai tonga o kamata no te ke me tau whafonga whalearea kona koe i he pureanga hataimu. Ai he ko ngahi me behe ka pau te tau fui tānau pena pata roba o si ai. Ka pau o whemau he matapuri kona ke hoko ngahi mea koni. Pau ke alu ai ngahi whakau koni alu au ke tumutumu koe politikare. He ka pau i kai ia he kou siau he taimini o kawa ni he mehe ka ke lava he pureanga ia o whai hangau ki ai. He teki ai ki hoi pressure. Me he community ke au ka nau tolo. He matuna e whahinga na wo ai tohi tangi ko he tau kosi. Guringa toni, koe. Pa nai ko anahila pena na si lava matari e tau kau whono wana te. Pa ko sio koe behe mea pango moni ke hang he tau kau whafofonga wharerea o mai po si o si kau he hono tarina ruka o mai pe anahila neongo ka tau whafonga tonga ai o minista na te tonu ke whahano whatongia o nai ke kai ngā whamapai na tō o si whakatō ki lala bo ha o tarina he koe ki whekau ku hau mehe mea behe o te ke hang he koe ke nau sio he pureanga ai ko isi ko ni isi o whewheka ke teke o teke tau hanga na tōri au hangi ko ngā koe kau Māori o ai e pureanga ke na honga whatoka ngai mai ko kau ni ngai mea o mahu inga ke tonga pe lava hoko o tau ke tāno pita tōleo tāno holo he social media pakone osi pēu osi ko ngai mea pēu pake tau action avik he koe ngai fotutu ke mea whakawahe koko ai whahe rei pahango ki okarani ave ngai isi koa teki ai he ka pau ke teki ai ave ke kau he polisi koa lei ma o e ose foi ta nima me da ta no ke hoko pe me ta tau he ka pau ke lava o solo politikare fai ngata me ko neki lava ke lava aloa o ma wai ngahi whaamu kon koe ko tau kai ngā kon ko una usino fōwai. Koi.
Maolo pito e melino, ko e hange ko ku ke whakatala noa ki ai, o ku ke pou pe, ku malawa pe ke hoko ngahi whakaamu ko ni, ka kuai whaunga, ke whahoko a ki whakapolitikare, ka lava o teke, ka lava ke whai hano hamau haola rei. Ka ku whamalo lahi atu he lava e ta proklama he aho ni, ko inga e ta toki whelongo aki pe, ko inga e te whai pe hano wakai ai ka venga koe ni ko e Dawn Raids, pe koe haha no iku anga he o se kore whamure more pe mo ngahi mea hoko atu ki ai, toki maa whainga maari ai, toki whai peha whakatala no atu ke te koe. Malo o pito. Malo o pito se wasta. Koia, malo o pito koe lawa ia e polokalama mawahe koe kuma whahako atu i ahoni, pe mo mele no maka, koe whamao lahi peke te ia koe ngā koe lava ke whahako atu ai polokalama koe ni koe taha whokia o ki nau tolu, na e kau tonu i he taimi koe na e whai ai Dawn Raids, pea oku whamalo lahi ki ai i he lava le polokalama. Whamalo atu ki te mo tolu ka inga tonga, i ho mo no whamai pe mo mamata e polokalama koe ni, ange koe ko mo labe iloa koe polokalama koe ni oku i heni i he Facebook a koe ai Vipon Media, pea oku i he maupesi pe koe Vipon Media i he YouTube. Te ke lava pe o mamata i loa i he whahinga taha pe o platform koe ia, te ke te lava pe o te sio ki ngai whamatala koe ko atu e merino maka. Ka ku whamalo lahi atu ka te ki mo tolu, i he lava koe ia tau proklama ki he ahoni, koe tau proklama ki a pongpongi, koe hoko ai hongofulu, a pongpongi o whahoko ai proklama koe ia, whatu whanua fo opia mo pi veni pi ukala. Koe lo he wiko o sina kai ke lava, ai proklama koe ni mga tuonga i he whemo i kina apito pi veni mei tonga, ka te mawhenga ke lava te proklama koe ni a pongpongi, i he hoko ai hongofulu pongpongi. Pea koe hoko rewa ai taha ho ata, koe proklama tala noa ako ia, pea mo politikare, pea mo palofesa i no ke huakau, hoko ai whae fiafi koe proklama mamaheia ai i kare wakai i he universi. Pea koe tua pule lulu rewa, o ku whahoko atu ai tau proklama, hoko ai taha e whae ai proklama koe ia koe hulo wifi pea mo ka foika stake. Proklama manakoa eni, whawhi ki mo tolu ke mo mamata mai ki ai, tatau pe mo ngahi proklama ko toa pongpongi, whawhi atu ki mo tolu, ngahi taimi ko ni ko taimi ko toa nusilani, ke mo kataki o mamata mai ke ngahi proklama ko ni, ngahi proklama whaafu ofa eni. Aia koe taha, i he topre lulu, koe hulo wifi ia pe mo ka whaika stak, koe hoko rewa ai whae fiafi o topre lulu, koe proklama ia whoki ki api, pe mo kantiteiti ko ia, ki he whiriwhare area ma haapai taha tolu, siwa tauwha. O na ke tō he proklama koe ni, i he hoko ai whaia i whewha pongpongi. Pea hoko rewa ai ono, koe proklama ia whaka community, langa whanua, re mātua ai mori. Ko tō ngai tau ngahi proklama ki he wikeni, whataonga pe na e onga le rea tika tiki mo tolu ki apina, whamalo lahi atu i ho mou kei. No fo i mai tau proklama, kai o atu mua ki i tu waki koe ni. Hao tanata, o whanongo he tue, mo e whakalawe tala, he ai manu launo e, o kutori he kakala, ko ahono mausa, pea te ki he sula o taga. Naona fobe i he, hao tanata, o whanongo he tue, mo e whakalawe tala, he ai manu launo e, o kutori he kakala, ko ahono mausa, pea te ki he sula o taga. Hei launga hoko fifili, ka te o whakamatala, ko mau e tui, i hapo tatala. Hei launga hoko fifili, ka te o whakamatala, ko mau e tui, i hapo tatala.
ki e lupe palasi. Si lupe o toka, mano I e kolope, o auto, iuinisa, vavanga ia e tupe. Angi mai, ai funga si umalati, I fraga o alfadi, ki e lupe palasi. Si lupe o toka, mano I e kolope, o auto, uinisa, vavanga ia e tupe. Uhuru importante, e para oficiar e como bebê, faca na rua talite, e o o fai de que se lá que eu toma, eu não tudo, oi toma, o e loa. O falala, itamesi, o e faianga e whakauo. Fio I e kakala, ko e tongu aki boyo fo. E ngangatu I e roto, o tukula I e tae mangalo. Ela o felenite, uhuru importante, e para oficiar e como bebê, faca meu o e talite, e o fai de que se lá que eu toma, eu não tomo, não é goma, cacuo, e loa.